Ni bwega sana mutegeri wa Meru TV na ngatho cia mwanya ndina wirigiro kwithirwa uri na muthenya yu muthongi ngagucokeria ngatho cia mwanya na gukwata ugeni kiri nteto cietu cia Meru TV ugorobwa na arua uniri turakora imbita Njirua Cheupe no monaniri wetu wa mathithio ukamwita Ngujiri. Na tukiambiri na nteto cietu na ati kiri mubango jwa kuruguria mutaratara jwa kithirikari jwegie mantu ya kandi ya SHA na gwita na mbere kwithirwa thirikari kiuge Karinga Jeki akenya kiri kubarira mbeca kiri kandi ya SHA na joni jombete kwithwa yukithithika ntu kwena arua kiri garu ya rais Rutere rwa Nairobi akiaria murungamiri munene wa mantu jegie SHA Noema Mwangangi nethiritwa agitariria mari ya thirikari kithirwa ikirira o mukenya okagitene kauna we CS wogima bomwe no Eden Duale no natete na mbere na kwithirwa kwa mutaratara jwa kinandi jwa utungata bogi mabamuri jugeta na mbere kwithirwa jukitetheria akenya na njira enene akiaria no mutongeri wa mugongo rais William Ruto nethiritwa akionania kurega kunganirwa kwawe no ntoba masibitari jaraja gwitia achie mbesa no mwandiki wetu wa nteto Kabui Mutharimi ari na chotariria kiri mubango jo ruguria bwa mutaratara jo kithirikari jo kuringa Kenya njiki igikandi ya SHA nare akiaria murungamiri munene wa SHA Mwangangi atariritie mari kuma kiri thirikari kiri omo Kenya. Na nataka niwaeleze huu mradi wa SHA sponsorship program. Wewe kama Mkenya, Kenya wa mbalimbali kwa uwezo mbalimbali utaweza kuingia hata hospitali ya Aga Khan ufanyiwe check na kama unahitaji hii ambayo inaitwa kidney transplant, SHA itaweza kukugharamia 1.12 million Kenya shillings katika huu mradi. Kama umeingia kwa bodaboda ukavunjika mguu, unahitaji upelekwe surgery ufiksiwe hiyo mguu, SHA inagharamia 300,000 ukiingia kwa hospitali. Kama kuna mambo ya kansa, umepata bahati mbaya, uko na kansa either ya cervix ama ya breast ama ya prostate, kama wewe ni mwanaume, SHA itagharamia 550,000 na utapata matibabu. Kagitene okau sieso ogima Aden Duale agikatha mutaratara jwa kinandi jo tungata bwa ogima na we rais William Ruto akionania kurega kunganirwo kwawe ni masibitari kuma thirikari cia matura kurigia akenya mari ya kwamukira mautungata. But this is the beginning, Your Excellency. Digital health system we are building has even greater capability. We will make sure fraud is impossible in our healthcare system. We will eliminate fake drugs, fake doctors, and fake facilities. And we will enhance quality of care across the board. In our new digital health care, known as Taifa Care, Your Excellency, the patient is the boss. The patient dignity is our priority. The patient quality care is the most important element in the delivery of our healthcare system. Bado tuko na mahospitali katika kaunti zetu ambazo wanaitisha wananchi pesa. And I want to again repeat, no Kenyan going for outpatient facility in any hospital, dispensary or health center should pay. That service is already paid for by the government of Kenya. It should be offered. Citizens must go to hospital, they must be treated, they must be given medicine, and they should go home without paying any penny because it has been paid for by the government of Kenya. Nkiripotera Meru TV, Mbita Wakabwe, Mutharimi. Na tukitigana na ripoti una tena jumu bango jwa empowerment tukwe na arua ni jumbite kwithirwa jukithithika gicigo mbunge ke South Menti na ara mubango juju kana kiatho giki kiombere kwithirwa kieni kikigarukana kwa kieni kia siasa cia tutam
mubango juju jura jukumbite kutha jugitongerwa ni munini wa rais no Profesa Kithure Kindiki bagwatanirite na mubunge wa Rutare Runene Dr. Shadrack Kimweti o amwe na tongeri bangi kathumba kumaja kaunti-ini ya Meru ni arana bo Ameru bombite kwithirwa bakiuru kugwata mbaru thirikari ya rais William Ruto nikenda mwakene jo 2032 na we munini wawe Profesa Kithure Kindiki omba kwithirwa akijukia gitiki na kwa rais wa nthiguru ya Kenya no mwandiki wetu Wanteto Njefu agituma no kari kiathone kiu na turetera ripoti iji nakio kiatho kia empowerment ntere cia nkubu kiri gicigo mbunge gia South Menti muthenya jwa narua nikigarukite kieni gia siasa aria atongeria mwanya bonenie kuringa siasa cia tutam kiatho nakio gigutongeretwe ni munini wa rais Profesa Kithure Kindiki mubunge wa gicigo mbunge giki Dr. Shadrack Kimweti seneta wa Meru Kathuri Murungi Mpuru wa Buri watigania East wa mwana atongeria bangi kathumba nara Kithure Kindiki onenie gukena kwawe nyuma ya Meru kunyona kamwe bakethira bakigwatira thirikari ya President William Ruto iko karibu ega muko kwa tutam bwe kwa tutam bwe antoba tutam kule antoba tutam twena bwa bwe batutam Tanzania tutam ada baba kwa na Nairobi bao imenga bale ya imenga kumbe nyinyi mko kwa tutam Imenti South hoye mimi nimewavulia kofia leo nimewaheshimu niontu kinyapo kwa timbaru ni ajumbe bonde bonekete bakiaria kiri kiatho giki so Profesa Kindiki hata ukirundi kwa rais mwambie hapa tumemalizana na maneno na sisi tuko tayari kuunga rais mkono kuunga wewe mkono Kindiki mutori wetu na mutongeria goto okayo kwathenjwe kwa mbucheria leo mutongeria leo maendeleo yae kinyothe tinda kwairwa kinyothe tinda kwero yau yange yonde mutongeria maendeleo yawe fire si fire noma si noma niontu kinyapo kwa timbaru ni mheshimiwa Mpuru wa Buri mjumbe wa tigania bagaiti na torawele wacha da Kithure Kindiki nyaka ui nyaka wa koi nyaka wa kara no weka mkono hivi harambe no peo wacha Ruto no peo wacha Kithure Kindiki no seo wacha Meru no peo nyaka wa koi no peo nyaka wa kara no peo nyangu beone no peo nyangu barungu no peo weka mkono peo asante moto wa Kithure moto wa Meru moto wa Ruto moto asetani anainuka akaangalia akaona Kithure akatoroka. Wale wanasema kwamba Kithure asikisi kwao nyumbani, nataka muweke mkono Kenya mzima yone, weka mkono tutam. Gachagua angalia huyo Meru imechange. Meru ya Kithure Kindiki, hii ni bedroom ya Kithure Kindiki, hii ni nyumba ya Kithure Kindiki na hatuwezi kubali kuachilia serikali. Bakirikiria tongeria baba baugite nyuma ya President William Ruto kuthiria gipindi kiawe kia bieri bakagwata mbaru Profesa Kithure Kindiki ya mutongeria wa nthiguru iji twatagara 2027 au ange ikampeni ya Kindiki tukamberia kenda president oge ni mochibiroi mwakoro mome ora kuthomithia uga ate kumaketha agekire linda rena kiraka ende kirai kumata imwana thome one ndigiri ona ndigiri one ngoge njaga ya mwakire nyombe iga kana teu na ndi kinyangu ange tukase muchibi tokirosi yake 2027 Ruto akoroke twamberia kampeni ya Kindiki kwa president yo Kenyeji twena president manto yotha nkorokibwe 32 tulenda kuita ngogeje mwaka 2027 teoma na atwe kenda to support Profesa Kindiki tugwata Ruto kunjara tumugwata mbaru nekenda 2027 ya koroka
ari enkaire rire nthaka yetu Professor Kindiki itogwetekanĩrio au na tuwa 2 term na William Ruto poso kwa tuwa long term na Kithure Kindiki na ndo 2 term sedira atubalizi sema long term Kithure Kindiki Ruto anachukua 2 term Kithure Kindiki 2032 rais wa nchi ya Kenya kutoka Kithure Kindiki. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na tugitigana na ripoti ya Jeff Wagituma ni ati nayo kamiti ira yegie mantu kana irungamirite mantu jegie michetho aja kaunti ya Meru batongeretu ni waziri wa michetho aja kaunti ya Meru no Elias Murega ntuko na ruani bakombete kwithirwa bakithithie muchemanio na onjurithie mwanya nikienda bomba kwithirwa bakiarire na kubangania kiatho kira kirigiri kuija aja kaunti ya Meru kiegie michetho ire kumenyekana ya Governors Cup Tournament nakyo kiri michetho iji ni kwirigirwa kwithirwa ikiambiriria kuma kiri ward nara ekuru na kinya akuru kana nthaka ari bonthe berigiri kwithirwa bagichetha michetho iji kuringana na baraba kubangani kiatho giki ni betete na mbere na kwithirwa bakiwa baraba kithirwa bagishinda ndeni ya michetho iji bakomba kwithirwa bakiawa zawadi ya milioni 1 nawe akiaria waziri wa michetho Murega netete na mbere na kwithirwa akiuga lengo ya michetho iji ni kwithirwa bagiukiria urumwe kwithirwa bakiukiria iyewa na kinya kwa kanya kiri ayuthi nikienda bomba kwithirwa bakionania talenti ciao. Mwandiki wetu wa Ndeto Noe Mutugi wa Kiambi hari nacio tariria Tuvamere batwire na nyonta nyingi muno emantu zegie michetho na nyonta eu Governor Isaac Mutuma toithinkia ni yakwenda kuthiria ikenda youth bethro bena platform ira bakeza amwe ire nene gitikaza Meru na eu nio tugwita Governors Tush kana Governor Tush Cup. Ujoni Elias Murega waziri wa mbeo mbithi na michezo thirikari ya kaunti ya Meru agitumiria kwanjira kwa michezo kwa Timberu ni Gavana Mutuma Ntoithingia kuma maturene nyuma ya gwika muchemano na kwa Timberu ba michezo ejine kenda kubangira muchezo jwa Governors Cup jira jwirigiri kuthithika ndene ya bimya biere biejite waziri Murega kigonga itagarerere ya Gavana Mutuma akiuga ejine njira imwe ya gukiria bio bya mbeo mbithi kuma maturene na kinya kubaebanire na utumiri mwanda wa Ciambogita. Turiuga is more than a game kana timu birake kwe mantu zara za kwezania na Governor Tush Cup mantu zazeko za kweremiza young people kana ko bathomithia mantu zara zo perfect za mantu agotumira mandawa bwei ko muchetho zozo kareta antu babethe amwe na twabarikania utumiri bonda wa cia kurebia butibui. Number 2 tukenderea ko engage kana kwithirwa tukengeja youth tubarikania mantu a teenage pregnancy kana kuona ana betu bakiona ana be skuru twabera bakiringa mubira bakaringa kana gakare kana inyaga kaeze na nkundi na bagagekira miba mapema. Gavana wetu wa bana nonanitie kwithia na ipawa bina mwanya muno na barato hethia twena bomnyuma na kwa everybody space yo chielesa na uituria one kabira muntu ena bino ndo te muntu ateke wakire nakyo konga bana wetu ingushoga nkatho ndo kwithira muntu akumba kuthikira na kwa antu space yo kura kuringa na mukarigite wa kamete ya michezo na urani MC wa Mikinduri Julius Meriti Kaimbo michezo ejega tethiria bonene kuringa nje kikire gukura kwa uchumi bwa Meru na bubone kumana biashara ikethira chitete na mbere kagita ka michezo iji rebie twita michezo era na twita turara nyumba ciaki tukara kombora mbechi nyingi tukarabia kurebia nara twakama tuingari cia nara bonda bonda cheno Meru ka Mutuma atwete opportunity through michezo Ameru bachoke bira biarero ingie Ameru bakamate na bonda bonda cio ageni nyumba cietu twakite imamwe hoteli cietu ire gobia kuria ikenda Meru ikura uno spirit ya Mutuma Ntoithingia niyo yatumite twithia twendwa na itarera ya batithaya tukoma Murungu Meru ni ariribere muchindi wa michezo ija kirigirwa gwikira kiondo na shilingi milioni 1 mbesha baribarikiro rutererwa ari na kuru akie wakia timu number 1 kire county level finals ikethirwa ke milioni 1 na kire are na milioni 1 kire arume
Number 2 akethirwa ena mugana jo 750,000 both men and women. Number 3 magana 5 na number 4 ngiri magana 3. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North-Imenti, Beta Mutugi wa Kiambi. Na tugitigana na ripoti ya Mutugi na ndi tugacokera mwanka ruterene rwa Igembe North na nawe AACC walare kuma rutere rwa Igembe North nwe Brian Kimtai nombete kwithirwa akiariria muingi na kuboria bethero bagichiandikithia kirikandi kana kiri mubango jo kithirikari jo kandi ya SHA nikienda bomba kuthwa bakiona utungata boku kuma kiri thirikari akiwa mubango juju gatetheria antu kwithirwa bakiona kana bakiria mbecha inunu igitaria beta sibitari na kinya gitaria mtu hethirwa ari no batu akomba kwithirwa agitetherwa na njirera yagirite netete na mbere na kwithirwa akiuria antu barabara na nkarari gukonia mubango yuyo SHA bombe kwithirwa bakithira nkarari una bete na mbere kwithirwa bagiciandikithia kiri mubango yuyo SHA no ntu ni bakwa yote kurita ngwe indi kuringana na AACC ujo na kwa mubango jo ni jo kurita ngwe ni yo gutetheria antu netete na mbere na kwithirwa akiuga thai guciandikithia kiri SHA gutena mari antu bari ciandikithia utheri na arakuwa kinya barabetharo bari na aramaturene nibo CHP na boni bagwita na mbere kwithirwa bagitetheria antu andikithia mwandiki wetu wa Nteto kuma rutere rwa Igembe Mukiri wa Nkonja ari nacio tariria. Brian Kimtai orane AACC wa Ntereselare Igembe North ende na atarite mwingi ukonia manto ya SHA akibauria tebombe kwithia ni bakuciandikithia nonto SHA kabatethire bunene muno kiri ugima bwa mwiri akaitakana muntu ombete kwithira kiasu ateta korea na yuni mubango yo thirikari ni mubango yo thiatilibweya na kire baraba kuatete kotangwe mubango yo SHA ni yo kotangwe kaitakana muntu eta sibitari na ende ni bweya muntu akethira ciandikithitie kwa SHA. Mwesikia? Kujisajili ni bure. Na ugonjwa wa ijuangi wakati tarehe na saa. Ndio unaweza enda hapo. Mimi wacha ni leo karibu nagongwa na mtu amechanganyikiwa badala ya kukanyaga break. Amefinya mafuta na ako na pikipiki. Kama singekuwa SHA, mimi nalipa SHA na katwa kwa mshahara. Nina uhuru wa kwenda hospitali yoyote ningejipeleka. Sasa na wewe je, mwenye una SHA? Wewe mwenye una SHA kikiumana unaanza kuitishwa 10,000. Utatoa wapi? Upati. Na upati saa hiyo unaanza kusema hospitali ya serikali ni mbaya. Chenye nafaa uelewa kwamba SHA inalipia magonjwa katika hospitali zetu zote, dispensary. Homa, malaria, nini hizo, primary health care. Serikali imeweka shilingi 900 kwa kila mwananchi. Na ni yule amefanya nini? Amejiregister kwa SHA. Sasa ukifika pale unaambiwa register kwa SHA. Ori wakiwa kiri mubango yoyo SHA kinya yutena mari yaraya kuciandikithia na ende ni boya muntu ete ombe kwithira kiciandikithia Chase Peace ibakomba kwithira bakiandikithia antu theri kana kinya kaitakara muntu aliongera sibitari ira ni dispensary akomba kwithira kiandikithwa utheri. Register ni bure, utatibiwa. Sawa? Tumeelewana paka hapo? Sasa mimi ningeomba kila mtu ajisajili kwa SHA. Kitaka kujisajili kwa SHA, tafuta huyo mtu anaitwa CHP, Community Health Promoter. Huyo ako na mamlaka hapo, amepewa simu ya serikali ya kukuregister. Sasa mbona unashindwa kujisajili? Hata kama hujui tafuta yeye. Tumeelewana? Hata dispensary enda hapo, kuna mtu ya SHA anakuwa hapo kila siku. Nia na madhumuni ya serikali kuhakikisha Mkenya yeyote yule anaenda hospitali anatibiwa bure na anarudi nyumbani. Gharama ya hospitali imekuwa mingi. Na ikiwa gharama ya hospitali imekuwa mingi, jamii ndio huwa inaumia. Kila siku ni mchango. Lakini ukiwa na SHA saa hizi, unafaa uingie hospitali yote utibiwe. Zile hospitali unaona hazihitimu zote zinafungwa. Nikiripotera Meru TV kumala Igembe North, Beta Mukiri. Tugitana mbere ni atinabo atongeri bakama kia DCP aja kaunti ya Meru ni batumirite na kumeneria bonene wa Kibwa State Lounge aja kaunti ya Meru bakiaria atongeri baba ni betete na mbere na kuwa wa Kibwa State Lounge hizi bukethirwa butikuguna Meru bakawaida na araba kuwa nandi mbeche iri gutumirwa gwaka kana kureta murandi juju ni chumbe kuthirwa igitumirwa kureta mirandi ingi imiega irekaguna Meru nkuruki ni betete na mbere na kuithirwa bakimeneria itagari ya wa Kibwa State
Kalunjiji bakiwa kinya Meru batombere kwithirwa bakiurua maoni jao kana public participation itombere kwithirwa ikithithwa na kwa umurandi juu juti kumurika mathina jongwa jara Ameru bari najo no mwandiki wetu Wanteto Mutugi wa Kiambi ari nacio tariria DCP batongeretwo nĩ mũkarigitwo wa kĩama kĩa DCP aja kaunti-inĩ ya Meru James Mithika atongeria ba kĩama gĩkĩ nĩ bareganĩte na yendikithia rĩa gwakwa kwa ngaro ya rais aja kaunti-inĩ ya Meru bakiuga kagitene gaka bote na gĩtũmi kĩrĩa ya Meru kwithira kinya maoni ja mwĩingĩ jataũthũranwo gũkonia wa Kibubu antu betu ba Meru ote muntu tukaria nthi aturia nimbi tukwenda tumwira state launch tukwenda ende tenduo carriageway ya kuma Gikomene mwanka Meru Polytechnic ote muntu tukaria nthi tumwira batu bira tukwenda ndene Meru yetu itukwenda ithro ina bypasses kenda ngari tia sukumane na minya nwere kuo endu tumwira state house tukwenda yauni mantu athithitwe na atongoretwe no ngweta a known land grabber na batu twe kiama kia DCP tokuwa otekinya inchi emwe ya muitho yo Meru kana munda yo Meru yokwa nyumba wetu state launch kuringana na atongeria baba Meru itikinyite kiwango kia gwakwa ngaro ya rais kumana na mathina kathumba jara jarumirite Meru. Water is being rationing, including to hospitals. Sewage, it is flowing freely in the streets. Congestion ya magari, sibitari, sukuru. Oh my God. Tokara toka ndakerizi cha Meru problem cheto state launch yedo number 600 na ungirie mwe. But we have confused the leaders. Pako yoke problem with state launch pa mierevet pa miedi problem we ene munonda na Meru simply nontunio bakanya kuia miunda yetu. Ni unturi ubogite bagatumira mbinu chonde kurungika mubango jojo. Tote kwenda state launch for now. UO ichiani mbezi oka state launch nisi irere na capitation ni ile tenda masibitari ni nengera na beto university funding ni ile ma lecturers yare on strike ni ile madaktari ende batu totethirwa ituto atumirwa ne muntu kenda msiko ya kuya miunda yetu wito jo imenti jo teringizwa even 1 inch na kadra bwana rai muta wetekia try it we shall stop that in court we shall stop that through demos but as Meru we are rising up ote mwito yoto kagita bila uyete bikongane na kirente toigene na ndo irare kia mene giki kama ketu kina ngwataniro na rende ne kumatuka mbio tweterile mwaka 2027 kwa sasa chama ya DCP iko imara uhusiano ni mwema na yale matatizo tulikuwa nayo hakuwa matatizo kubwa tumeelewana na tumesikizana kulingana na mikakati na katiba ya chama zetu. I can assure you this is the party to watch. Now we're into massive recruitment ahead of 2027. Kiripotera Meru TV kumaikarabia DCP Meru gĩcigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Na tugitigana na ripoti ya Mutugi wa Kiambi na nawe waziri wa mantu jegie ukaria bondene na wathani wa matura Kipchumba Murkomen akiaria ntuko na Arua hari ruterero kaunti ya Nyamira netete na mbere na kwithirwa akiwa thirikari gete na mbere kwithirwa ikirwa na ndo cia kimisi na araugite ndo iji ni giutati na watho nitibatere kurekerwo cieta na mbere netete na mbere na kuga antu bonde barapati kwathikira watho bwa nthiguru ya Kenya kana bwa katiba bakomba kwithirwa bakijukirwa itagarira kiwatho gutigira matatajaja jakomba kwithwa jakithirwa mwandiki wetu Wanteto Jeff Wagituma ari nacio na njirenda aja. Our officers don't come to Nyamira with a predetermined mind. Unafika hapa unasema Wakisii kawaida yao wako na FGM, wamekuwa tu wakifanya hata kwa hospitali wanakeketa wasichana yao. Sasa wewe una ignore law enforcement because it's the culture of the Kisii community. There's nothing like culture where the law has already provided for. You know, and anything that was a culture before has been declared by law that is repugnant
and it is against the law itself, and it is against the customs, it is important for us to enforce the law as it is. Don't come and tell us, unajua kwa Migori, kwa Wakuria na Wakisii hiyo ni kitu ya kawaida, na Wamarakwet na sijui wanani, sijui Samburu ni sawa hivyo. No. Let us enforce the law. FGM is illegal and we must deal with it as illegal. Please, let us also not say, ni kawaida ya Wakisii kupiga wanawake yao, ati ni discipline. Hakuna mtu ana discipline mtu mwingine. Kila mtu is an adult on their own right. Let us create good environment for reporting gender-based violence in our homes. Na unajua tukiwacha hivyo unasikia huyu amekufa, pale mtu amewawa because of gender-based violence. Let's face these problems head on and report it. Tumeelewana? Chiefs, tumeelewana? Ama turudi saa 9? Tumeelewana? Na tugicoka ruterene rwa kaunti ya Tharaka Nithi na ati nawe seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Noe Mwenda Gataya ntukwena arua nombete kwithirwa akiriguria mirandi ile rombere kwithirwa akinenkanira kiri muingira yombete kwithirwa ikithirirwa ngugi ndene ya gicigo mbunge kia Tharaka nethirwe akinenkira dam ya Matonye ireri maragwa Gatunga Ward o amwe na ngeti njeru irera kawa skuru ya primary ya Kirini iri Malimanti Ward igitarira kunenkanaira mirandi iji Janetite na mbere na kuwa kuri no batu bunene bantu barutereru kwithirwa bari na rujiru rwega rwa kunywa na araugite ndamu iji haruguririe nandi kwamba kwithirwa kibatetherie kuona rujiru rwega rwa kunywa na kinya kuthiria thina cia ruji ruterene ru akiaria nkurukine tite na mbere na kwithirwa akiona ni kurea kunganirwa kwawe no tuba cukuru cia ruterere kana gicigo mbunge kiu kia Tharaka irakuwa ni cithiritwo ithukangi muno na araugite nandi kuri no batu thirikari kwithirwa kijukia gatari gutegira ana ni bakuthomera Antoni aya na ugite thina imote iji ni citumite hakenda kwithirwa kiromba giti kia MP wonaka kinya kithurano na kia 2027 nikiendomba kwithirwa kiretera antu mirandi emiega ireka baguna no mwandiki wetu anteto kuma ruturura Tharaka Ndagara Waiguna ari nacio tariria tuoye munde seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya tine ndionga ya maendeleo agicigo munge kia Tharaka akiambire na kunenkanira ndamu ya Mutonye murandi uraruthagira kariba maragwa kiri muingi ente bamuntu bwite kuwa sante ngetinga nyamo ya panda arathire kuria kurubantithire kiumia kithiru bambira mheshimiwa seneta kwi ndamu yetu twenjiro kagita karawa na ndamu ni athikarire pe na muntu marawa tena ruyi uyu gutiku gwaje noe wewe kwa muntu marawa tena ruyi no muntu marawa murethi na gutire location yenge mbuga Tharaka Nithi county etena kauroga kuthita tiga marawa eno kuma guseneta Gataya ringira rugendo monka Karieni onenkanira ngetera kagera cukuru no ya primary ya Karieni njarani cha cukuru Karieni comprehensive school games Ikerendi ongeno seneta Gataya kiritiana na kithomo akiwa kuri na bata kumenyera na gwakabega cukuru cia Tharaka nikenda kwagithiria kithomo ambwire antu ba Tharaka emunde tukaya kubete na network ya cukuru tukuthira no tukanga Tharaka constituency most of the schools chetu magande ito kwa nebwato na macukuru matheru Tharaka eno constituency muthikiriria antu beto ito kwa watu na ana cukuru ile kwa wata ma A kwa wata ma B muthikiriria antu beto mbagalieni na intamari sobi ya kwa munde de sento Tharaka Nithi mubango wa kwa kinya wantira kegena kana utieri je ndikaende nkona kambe wa libule Karieni ende ukane na wani kiri gakwa ikonkwanga na kongeta tege bachukuru ndo ndiko menya kwamba okana mbeo ya cukuru ikiora mbeo ya cukuru tege data cukuru ikioge tindo kya mwana cukuru yo tindo kya mbeo ko cukuru chezo ni vere Gataya akiuga mathina cukuri gukurukira na mange akariba gukurukira ikio gitumia kwenda kuromba giti kia mujumbe sesa cha mwaka wa 2027 gukuria mugongo wa Tharaka mugongo utobro muntu kuona muntu kwa tata ukuona na mathogania na kuona na nkoro muthikiriria antu bakwa na antu angagemetho makwa mutwika seneta Tharaka Nithi gukurukira ina yenu ndangi ndona pana ndona kwe Mutharaka kwina muruayo omuwate mugo bantu muruanyo ko mukathini wa Rwanda agakora mugo muchokera ka tumuchokera
Wamuchokera? Buku na muchokera ntubaraka? Muchokera? Ngero wapa kwa nchokera ntubaraka tafadhali. Mufaya! 2027 antu wakaba baraka ambitigiria ni muchoke mbutharerie baraka eno. Muthigeretie no ntulio kusema kweli na ngaina kwewe ni mtikara demo yume tikaji kulikario. Manga yule wewe kwa ni mtiumba. Ana baba kwa ragindo tu amethori. Muthigeretie ndenda kubwakira machukuru maki sasa. Machukuru mambiyo. Machukuru mama constituency ile chinge. Ndenda kuburutira were kuruzona ko bandiri nyoro. Muthigeretie ndodo wera safi wera mbiyo. Wanakija mwangangeta barabara yoko wa umweta baraka chukuru ya kude mbega. Muthigeretie ndodo ndenda kumudhambia magi. Ndenda kumudhambia mbiyo. Hii kabisa kwa mbuliteri. Ndikwa na kwewe muntu agitoya mudharaka. Mothia kiuria kari kugwatira na gutigeri bagutirira thirikari Kenya Kwanza. Onacha yeye na tioto iwa one time, yeye na tioto iwako, wewe wako. Wewe two time? Ngo na kuona two time hata badala two time. Sio sawa. Lakini leo hii tuabe ndio Kiswahili. Baraka turugi 4. Turugi mbio. Turugani yana turugani yana. Turuga ruto nado kichaka chiri. Bisa sawa? Nweke ndikazo kichaka chiri. Kuma gecigo munga Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbeta ndagara. Waiguna. Nawe musiasa na rietwa ndani wa Githongo rano kumarutiro Centrimenti nethirito agitiumire na kuonania gukathabuka na munini wa gavana Linda Kiome nara augite Linda nonanitie kwithirwa agicitanirie muno witana mbere kwithirwa agitetheria gavana wa Meru Mutuma Ntwethingi nikendomba kwithirwa akiritira Ameru ngugi no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na ukaremo siasa ujo na turetera ripoti iji agwe kwiryo wathuja thaija ndana thujite na ona ati kweli utongeri bwa county bwina mwerekera na ni bubugi thikira wigua gikwira wamarietwa mbita wa ndan kuma Githongo wa mbere angitochokeria deputy governor nkatho nyingi pamoja na governor Meru county no ntubu gitite kugwatania Meru na mantu jara buona na yaka jara your excellency governor watura kuga utikuthitheria ico ja tukuona withitheria karika utwetege tukaimenti itukuona ngugire governor abatere gwitho agita na itukuona ngugire deputy governor abatere kwitho agita asotha hii tukuigwa Meru county na deputy governor kuma imenti ira ntu batura kuga tumena ekuru ira ntu batura kuga imwe kuru kumenwa thaini share kuonania timwe kuru menawa imbehavior cia kuru muthuku menawa nikitu tu mena Linda Kiome hiyo ishare kuonania uri menawa itabia mbaya menawa imuntu wa kuthukia Meru imwe kuru kuthukia Meru menawa indi omamu Meru imuntu wendete mwekuru na tutithuraia na iyo niyo ishare ria gavana Mutuma riri ari deputy governor atura kuromba ito thithio ore deputy governor abati uthithwa tiga umpege muntu okuthoma ngaseti nukuona Linda Kiome ari tinda tigania imenti na egembe etinda kugwatania Meru bonde lakini mbere ugoka wira uga Mutuma na temirene na tinde biashara ciawe ugoka tinda kuweja na makoboko na mantu jange jatiare jagirite ibwega mono thirikari governor Mutuma murungu akutharime kiri uwonenie uregetikia gavana kibatere kwithwa agikaraua no uregetikia deputy gavana kibatere kwithwa agigita ngugi tutikurirwa inya mawaziri baku your excellency turibona mashinani day and night umote waziri nyo mwoku utingugi newe ire wa muthurire uritinda waziri ati then department ya health mantu ja sibitari tikwa kurwa your excellency no kurwa kawerwa muthuri rugura inya kioro gia sibitari nandi mantu zo izo twamena ki utongere bora bore kana utongere kawira kiwa ni utongere bo ekuru tutongere bo ekuru twamena imwe ekuru utongere bo mwekuru twamena no ntu batu itugutambu utongere bo Linda Kiome pagwatanirite na gavana Mutuma Isaac Ntwethingia na 2027 mapema twibutonyithia chwa ni kuma Centrimenti
aria akari na mutongeria kwitwo ndani agwiritio muno akiugaga atui tukabutonyithia chwa mbita MC Mutonga, Meru TV. Na kumania na ripoti ya MC Mutonga tugekira gatanta nteto cietu gorobona Arua na tugakuri bwega mutegeri wa Meru TV no tuba kwitana mbere kwithokito thingatira na kumenya yara tukwithwa twikuretera ontuku ngakondera utuku buthongi na bujurithari mu bimwathani unirie turi akora imbita jeri wa chupe no monanirie wetu wa mathithio ukamwita Paul Ngujiri.